Chibai ule Ramthar weekly recap hun kan lo thleng le ta missionary retreat mangtura missionary-te Mizoram lama anron ho chho wang lai ani a tukin chu film report kan dong tam vak lo kan don chunang angte ilo ngai thla ang u Arunachal West me ini som pahnia tanga som ni le pakhat chung khan chiatlang veng hlun Ramthar committee te chuan 11 flat kohhran Trizino Pastor Bial Arunachal and Assam Mission Field West a biakin sa in work game an nei he work game a hin member pakua thok chuakin biakin sakna hi an thoka Arunachal West Field in lawm thu an soi Karbi Anglong Diphu Joint Mission Compound le Diphu Pastor Bial Evangelist te tangkop chuan nisom pakua mei sang ni somni le paruk tholeni khan tarlang soa joint prachar an neya mi somni se thok chuakin Bible track an semba ka door to door counseling an nei pui tarlang so khotlang mi puiten thatakin an lodong songa lom an ti hle nisom pali atanga som pariat mei sang ni somni le paruk khan Karbi Anglong Mission Field Gospel Team 10 Koilamati Pastor Bill Chung Borzan le Tokolang Soa Prachar Nein an Fe Chuak Borzan Kua hi ring lo in somni le patni vel omna ani a Tokolang So hi ring tu lo omlo na khua ani Gospel Team te hian ni som pakua atanga somni le pakhat chungin reskha khidi ring lo in som pathum vel omna khua a Prachar nei le in nisom ni pakhata tanga somni le pahni khan sotiana ringlo in som pakhat vel omna khua an prachar zui le bok prachar neyan fe chuana hrang tetan ṭawngṭai pui turin min som ani Arunachal East Changlang Presbyterian kohhran Silver Jubilee chu mei ni som pathum khan field secretary hovin hlimtaka lomna hun man ani he Silver Jubilee hi Arunachal Assembly Speaker Pu te sampong te le Zila Parishad Changlang District Chairperson Baka Additional DC 10 an man pui bok Bial chung mi pui zahni velin arwainen ro pui takin Silver Jubilee hi an lawm ani Upper Assam Mission Field a craft center pahni hon thar ani nisom ni thali sang ni somni le parukhan Lakhimpur District a Lalukhua Craft Center hon ani a Upper Assam Mission Field Secretary Reverend David Lalramlian ralte in a hong Craft Center munma hi puvanal lian zuala engineer pension khatla south te in ani a anni chung kwa hian Rawngbawlna ti in phal takin athlonin an luatir ani arammi te pom thei tur zongin Craft Center minga Belo Memorial Institute of Vocational Training vua ani he institute a hian zirlai som nein zirlai te hi Christian pakhat Muslim pahni le Hindu pasari anni a nula pahni bak chu nu pasal nei to anni ni somni le pakhat thali sang ni somni le parukhan zonaya craft center dang field secretary pokina hong le a he craft center hi Jubilee Model High School batch hanaru man ani craft center mingatan JMHS Institute of Vocational Training vua ani bok he institute a hian zirlai pasari an oma anjinga pakhat Hindu ni in adangmi parukte chu Christian vek an ni thung craft center hon thar pani a zirlai te hian nuam anti in an phurtlang hle bok ani heng craft center a te hian puan thui zirtirna mai baka arem chanang zelin Rawngbawlna manro pawimawh dangpo zirtirna kalpui tura ruam man ani Tripura Mission Field Karkalta chung khan Tripura Mission Field a beltu thar somni le pahni an neya alom hle ani Headquarters mei ni riat zirtopni atanga tran Mission Field hranga pastor som pariat le Field Secretary pakhatten Mission Orientation an nei chu nisom ni le pahni mei sang ni som ni le paruk zirtom ni khan an zo
mission orientation hlok le hlotling tak nein thla liam anita ani ni som pakua tanga somni le patni mei sangni somni le paruk chung khan kumtina ti thin angin synod office utility room a home mission note le kachar tlangram account audit hun man ani a auditor te hi upa eslal thanga BEC member upa sai than zuala BEC member le upa silian kunga BEC member te anne tunkar ni som pariat atanga som thum pakhat mei sangni somni le paruk chung hian lawngmual kohhrana Central Region Missionary Retreat man ani don retreat man na tur lawngmual kohhran te retreat thleng turin anin peifel to a kohhran hote an phurin an ngak lel to hle ani retreat program hetian hian man ani yang ahmun lawngmual kohhran biakin ahun mei ni somni pariat atanga som thum pakhat sangni le somni paruk thupui phuarna le she omnai na muak che tirkote thilti bung somni chang somni le pathum speaker Reverend Dr. Roxiam Liana Tauchong Executive Secretary in charge mission retreat secretary turte puarlal ring liana supervisor of schools SMB pukelal dong liana mission promoter SMB te anne mei ni somni le pariat sangni somni paruk ninga ni chundar som pahni atanga tlaidar li le achan vethleng registration ti hun ani a zandar saria wantlang pathian bekin khom a omanga hruaitu Reverend Arlal Mingsanga Secretary Synod Mission Board in hmel hriat tirna le Synod Mission Board report pu albat lalmangaya coordinator Synod Mission Board in aneyanga in lomna hruaitu in aneyanga keynote address Reverend John Raldo Sanga moderator nena tanga ngai thak ani ang tin zai Paul electric veng pastor Bill zai Paul le Synod Mission Choir te atangin ngai thak ani don ani mei ni somni pakwa sang ni somni le paruk zirtop ni chommadar som atangadar som pakhat thupui zir ho ani anga hruaitu upalal muchuaka BEC member thupui mental and physical health awareness hun mangtu upa Dr. Silal Rekima mission veng ani ang chundar som pakhata tangadar som le patni thleng soiho na hun man ani ang dar som pahni atanga dar khat chun chol ani anga chanudar khata tanga dar ni a thupui zir ho le ani anga hruaitu upa PCLian kunga BEC member thupui tunlai indiaram din mun thlir chunga rongbol zel dan tur ti ani anga hun mangtu Reverend Dr. Kelal chuan oma Aizol Theological College ani ang chanudar ni le dar thumin kara soiho na hun manzui ani le ang zandar saria wantlang pathian bekin khom nei ani anga hruaitu upa silal malsoma BEC member thuhriltu speaker zai Paul Bethlehem pastor Bill zai Paul le dorpui vengthar pastor Bill zai Paul te atangin ngai thak aniang in khom ban zai khom ahmun kohhran hall ani anga hruaitu tual upa lalrel liana fenate Calcutta field ani ang mei ni som thum sang ni som ni le paruk in rin ni chommadar som atrangadar som patni in kara legal awareness with Alliance Defending Freedom ADF hruaitu Reverend Dr. C. Chonghing Liana editor Ramthar chanchin bu ani ang chundar som pahni le dar khat in kara chunchol hun man ani anga chonudar khatatanga dar thum in hlan tharna le fakna in khoma hun man ani anga hruaitu upa eflal rem thanga BEC member ani anga zai hruaitu Synod Mission Choir te anni ang zandar saria wantlang pathian biakin khom nei ani anga hruaitu Reverend R. Vanlal ngaka BEC member ani anga thuhriltu speaker ani ang zai Paul hi tuikol pastor Bill zai Paul le
khat la pastor bil zai pol te atangin ngai thak ani ang in khom ban zai khom amun ko hran hall ani anga shroi tu hi pulal Rawngbawlna Odisha mission field ani ang mei ni som thum pakhat sang ni som ni le paruk pathian ni zingdar soma wantlang pathian bekin khom hun man ani anga shroi tu Reverend B zo mangaya Synod Secretary ani anga thushil tu speaker zai Paul Synod Mission Choir ne na tanga ngai thak ani anga solo tlangvalal than oma ramhlun ani ang chundar som pahnia tanga dar khat chun chol hun man ani anga dar khat le achan vea wantlang pathian bekin khom le Missionary-te te sun na hun man ani anga shroi tu Reverend PC lal biak tluanga BEC member ani anga sunte chanchin soi pu albat lal mangaya coordinator Synod Mission Board thuril tu speaker ani anga zai Paul hi Mizoram Synod Choir solo pulalom oma central jail ven ani ang zandar saria wantlang pathian bekin khom ani anga shroi tu Reverend Dr. F pa chhunga bial tu pastor ani anga thuril tu Reverend Arlal Mingsanga Secretary Synod Mission Board ani ang zai Paul hi Synod Mission Choir le luangmol ko hran zai Paul te atanga ngai thak ani bokam in khom ban zai khom amun ko hran hall ani anga shroi tu pu h lalming liana laknau field ani ang khati zong kha tuk ina ramthar weekly recap kan ngai thak thi te chu anni a thir tu le ngai thatu zong zong te vo in hun hlim taka mang turin du sakna kan hlana che u